Dr. Sharp na aba no. Ai. Dog. Yeah. Eh. Afisem. Na me tell me dane ya say there. Wo hwe me ayi ana wo fe me. Ah, say yi ya che. Say 1 week ni. 1 week ni. The problem ni say o man na aba. Ntina. Ba se ni so ba ben. Ntina me he say. Ah, yo nwanwa. Sa na no de no ye ni ntia ma nya san ka me. So say me ma. Ah, na me so ma. Na ho ye de. No ye, oben. Me ase. Asori fie ho so boko. Bibia ekoso. Wa no. Bibia jatua so. Edwemi amigidi. Ena de etuo no ye bebo be 1000 coins. Jagadu da yaga. Asemo. Afia. Eda se. Yentie accident ya oka. Enye ezo. Wonim se afia. Mechia atiefo ani ahwefo. Wonim se me expect power enani bonsum. Echechire. Like a bua. Ai, unhwe mayi na wa no ho. Broken bones. Eno so ya de. But okada for nti na meja say adwuma. Because adwuma ne ye no eden. Wow. Afi na obe so bi ba no kit wo de be wo cancer wo de be de be no na aduro no wa ye esi wodada. But we mu no omo ba. Ese o kire. Gise okopa aban. Epe bode aban edi tujaso what ase si aduro na aduro no tambia na gise osi. Yes. On se na etie. Na gese wa hwe yi kidney for be 30 ba na wa hwe omko. Ansa na wa wie de nguto atwa massage ase akekere. Aha. Nti na yeyi menta anka ya no. Omo motofo ni nyina obi a hwe ne ho ye. Wi ase na de ye wo bibi wo no ma atamfo de omo neoma kwahyem na edi awu nti monhwe mo neoma ye nyame nhyire obi bia afutu ayeso ye de to aso e de amam no ye mamu nyina so afiri hyapa afe ne nkomra na emra e besan ye ho bebre metu ye fie so enti afia onse fia na du se dia na asema ba e kire se otamfo dwumadie ne nhyehyɛ bia be ye kwa da bia ni nipa ehu yen da bia nso ni nipa ebe ye lucky obi onuma onti yen kadaw na anu se man bi ba ye honum kese Adom FM a Tuesday bia me wo FM so 7 ana ye friend say anadwo 11 to 12 Adom Tuesday bina da bia but obi na anu obi ba honum cross ne na anu no kwa na ote enu mpote be 45 minutes pe enti ye be kwaso a kire ne omam ma me papa wutie me se onhu ya me pa atwanya bibia wasam ne yebeka sene yade entimi nyaaye no saa na tambia nso yeso yebepe ne yebe ye de be sore etia no first tete no ubon se ne yusu bobo afi na ekwa nanim na aba light na aba we saa abra bia bibi bia no ye hwehwe ho akwan ene kwa ne yede be si kwa ne kwan ye be fa so a ahoto beba afia onim se me gallon we se galo amede ma aduro ni mede aduro gumu ma o se pe mimisa o se ohun ya na se ohun nyewu afia se wa num aduro na na ho nto me galo a se no ma cheda bompa ye agu inside no ehun se no me mfa nkwa ye ma meka se ma ben no what ya a se e besi fam se no me ba cho eho nye kwa ma bi nti mi yo bi a o de me galo mba ehun se ni tini se no me pa cho enya se wo kwa a se no so sa aha no sa enti ye de adrogum se ma o se pe ye ni how biem obi antimi se no bebire wo no ma o mu nuro o mu de kofi a sunsun bia na bibi timi se no won se de ete eno ti na afia ye kasa ye aduro ye wo kwan bebire ene nuoma ye nam so etimi breki ye friend sen sa protocol no enti na obi ntimi emma ye hono nka se bia sharp aye drama no ntimi anyeye ma sha oba se nipa ba ko mpo frewa mema o ayi ye friends 100,000 Ghana cedi 1 billion on some ba metasi super minim ne afia minim ne mikita na minim se ne ye nuro etie enya aba no kwa ne de ye adwuma me ba cho mesi award me most promise herbal and spiritual center of West Africa nyina mpacho Dr. Sharp na tisu na ye no ye nye ye nioma me enye ise me ubehu me oba bia na sesei bia tem bia no everyday bia no me ye adwumenti no me sanso bre enti time afia menya bia no beba na me dampa so se me nkrofo nya ma ono mkura
me hall ankasa kura no mentan tiro beba na me dampa so because my bre ebi ni se bro nyina no me nko holiday ubon se 20 ahe oni nyina on be se hu me TV no so bi mu ko holiday me pa cho ye ni abere dwumadi ade maaye no ma me papa ye finish ye abrai ye kai e bofo nso emlant bre ansa na dabone adu ebedu baabi no nioma bebre wonu ma ye benyini akwa ni mo ye ntimi enye enti se sia no ye take nioma no triple ene ne akeka ho ma me papa utie me ma me nkire ohia ne nso se mayini me signature ni minura me ye no signature da ase ni ye friend power segment that's power segment that's a pronunciation that clear one power segment enu nie memu adu na me se anya ya me de be me deliver usika de am back usika na o effort wa uputu ye anase ka o fafiri ba bi ba no na that means me deceive mema 15,000 Ghana cedis di aka ho man fa ma report ma enne nearby police station bia anase mo bi antemenka ma me papa bibia ni wonum condemn stroke me se ye ekọ emabiem ma me papa o di stroke ti wa ye de fabre babia debia me ka asem yo babia ye ka say no enya information center me ba jo sa nete enya information center eye bia ya obia bete eda internet so eda babia obia bete ma me papa ye duro man krofo na enye ya me ba jo nga senka Dr. Sharp nke ya tetene nam pasa bete bi ntimi nye ye fi se Sharp ya bunu ni ba me pa jo buru so me si me bia me afia me die me gibibia di abosonsumo enkramosumo mi ankasa so no me kristoni me gine nyina di sa na tie ma me papa etinu me no me ni fiti me ha me ewo me dwumadie ho na ma me papa utie me lie kura enfre ni so rof anya sa asembeto me nya number na me yi a wo wu mpa nkaye because of na what you want untimi nkonkodi no rof sa na tie wonyade a ma me honom sa ope sa udwumadie kwaso dia obetimi aba mo bi nsuma na nsa me fa yade o me honom mfa nko ma me papa me nko obi a ho nia me ye na no na me ye ma me papa enuoma wo hwe obi betena se okasa masa Pabo na ka na asem wase cross no da ne ko da bebere ko mbansere ni suma no ehempase hodom no ye ayi mi na me ka kire obi wo hodom asofu bi wo hodom masa wa bi kura mpocha nto anyama abosomfo sa na tie so eni agro ma me anya sa benya asem ye wura fifu from metu ene na ya futuo ne enuro sa na tie mo kasa dodo Ghana fo mo kasa anto anyama abosomfo oye chese ono ne so bronsam kura de ayi tekima mbo chiro ata no bosomfo wati nsuo mu a oye bronsam afia ya frane se John the Baptist na onti Jordan onso ya Jordan bosomfo and ya John the Baptist ya Jordan boso enya John the Baptist enya Jordan mu no obo Yesu asu and ya so ano so ye John the Baptist so ye Jordan mu bosomfo ana wunim oten won na ekom wode nim Jordan ho asem ma me papa otie be ma me nkira yesa cancer maneko ekwa emabiem diabetes ni nyina ye ma me pato ye ma na anye ya me pato Ghana mranche mentum wa na ka kire o hwe yesi ye ya agro enya nkura gudie ma me papa stroke ondam ye ya ekọ obi ewo asema me pato ye ya ekokura asema ekokura me ma asema duro sei afia sei pe na se anye ya agi pinchi mintu 10 years na gese me deceive Ghana for nyo na be kire ibi a obedi yes ya medi da bi nyo na be kire se we ma ya de me ma 10 years nya agro afia ya be ma 20 obo ma 500 kura mba ke bi ma ba ko kura mpoti bi ma me papa ye epilepsy maniko fibroid da yem esote second man to force bay ye no me ndampa me pa to me mu odura ebe dane me pacho child problem ye hepatitis ye TB tuberculosis ni obo wa ema moja ensama wan pacho me mu odure beja rheumatism me pacho amakura ba wan na se bibia ye ma me pacho beko hoin heart ye ma beko kidney problem liver problem me pacho ye ko so ekuro da ho cancer ulcer me pacho ye ko all kind of rashes me pacho ye ko breast cancer bibia say ya modi wa fidie so a
friend o frɛ ne ye kyerɛ se betima ye ntimi anya san publish ye se ye ka ase ye beyewe killer diseases na mpatwe ne duro nyina sharp wa duro ba me papa sa na tie apa fra kwata kompo ena mumu me ye bibia Dr. Sharp ba me on ma fa kaso aka kaso obesi overhead na su overhead na se a fa ka Eco Market na kaso obesi o ADB bank wusu ADB bank biso obi asa wo hwe Dr. Sharp every day bia ye adwuma consultation 200 Ghana cedi no abo an kakra for yade no oba na amboa na nso ye age no utua nkakra ne yeso ye ma odo ni nyina beko Sharp ne buru ni ba ofiri nkra sa efiri ne kranka sunsu ne tumi ni amode wanso numbers ni 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 7454 Dr. Sharp ni brani ba offering class ye freni kranka sunsum ni tumi ni ahode nyina e wa so datima chesa maletu daga pe afia mato ba ko pe ele kwa sa ore great few kro widi Dr. Sharp wo ko be ye kwabra na ye ba ye beto so ye ba sisi